Hi viewers, I know hi Chintini Tia Sobeka, or Chini Show, Tea Time Talk Show, Ankari host Paul Tripura, in Kitchen Motor, hi no John Kapika, Mr. Monojit Devarma. Tini Chung Kaisa, Chini Tripura star singer, Chini Yudni, one known face, Medicine Devarmani, interview night. Chungona physically to studio to Malia, Hapana, Chungbono, through call Kai, mini interview na, voice call Kai. Okay, Mr. Monojit, bono call Kai tabo. Hello. Mary Sandang ka? Chung tabo Borok TV ni hoite call Kai tango, studio ni hoite. Ikon nono chini host kisa kok sang night pohor. Hello, Mr. Medicine. Hello. Kaham de no? Kaham no. So je chang kaya so show khai ka mo kok Borok TV present khamani tea time talk show in. Kya aban babe chang tini no physically to tomali chang studio haban through call din interview na ne call khai ka ta no. Kok ka tabok ni interview chung je nung to tabok onek ta gan hit gan likha. Tabok nung santang chini YouTube very familiar face nung in the music industry. Inke abo jeni ni o je journey surung kha singing ni. Amo bahai ke start ang kha abo no kisa changna samane de chin viewers no. Actually tang je fun chimi gan usap mo shop tang mo. Okay. Kintang telefon sim kun mo de jom de school ko pano mo de participate khai de ya. Mane han no ga. Nijeni theke serang mani ta. Theke na go theke na God gives talent. Iya. Nge punya perang mo talent siya nge de school ko kang ko kang ko tanggan sa go nge friends and classmate ko na go nge boro ana buri ra so go tanggan sa na ke boro support khayo ne no singal mano muting mano. Actually bong ni karne na tabo je untuk man friends ami sa. Man friends no support khai ka ta o janni yo. O janni friend no support khai. Inke actually ni career bo year ning actually start ang kha jeneng. Music na ha boro nge start kayo 2011. 2011 ching ni actual singing career shuru khata. Dari first song ka ga puito nulan. First song bay arang ang music video kaya mo. Actor kata. Oh to singing ni philos apart from singing mane ni men tel ka tamo plan mane singing sara ni life ote tamo aim rok to mane plan rok em no plan to ego tabo to ang apo chere puro ko leka pora kaya gitu re job to go kanya sibilo samai okay ang actually nge ang music no mane ni main focus ta ni main focus singing ko to music ko music na isa zen ta lag na mo so wan so je ko bro ta so je no de ne pa song ra pa no asam song ra pa no bong ni song ra chinyang phai tinno til pa song ra wan so je pha ta thang khil khana de na ke ba so engya nga mo chini ko music na kita develop khana mo so teksa ke khana mo so ta ba ke ba na mo so ta khorang ba ka ragini ba ke ta mo so modern diking kita focus to mane tebe expand khamne jatta chini ko gor gan honest hai jate chini gan ro ko gan ko honest to khama ka tia ta ta to gan kese inke no te kasa kok sangna mo sumone ya mane ke nang tabok kuno relation ta ngono ni fan ro bahut china mo so ni fan ro bahut china mo so kok to mane bro ni zara star tamo ini relation dena single dabo to china mo so quite complicated ta. Actually, out of tickets ko sa mo so. Song ko na the deep meaning ro ko na. Set song ni lyrics song to ba ni romantic lyrics song. So tingnan technically obi ko ta man ang relationship ko kang hamza ko ba ang hamza ko na ko sana mo jong
Hello, kini mesti kayak sani aja benar no, sampai boleh di dalam mesti ini kan jago mun kota kita. Iya, tiga awal. Karena masuk kita kami ya, langsung dah. So, orang enggak mau. Ini sih ini terus nih express kayak kata ini emotion dong no. Mungkin nggak kasih gan mana 20 koin sih kamu kaman ini 29 no. Abo mana funu ga gan ibu mung neng abo mana tahu ba inspiring ka gan suina ni. Nggak mana ab gan meaning rock mana tema inspire kayak gan gan suina mo. Cikon mikon kanai cemai rirong nuburirong delangui abu khana unglayo awari murirong gelang tanggo something at the feelings tonggu cawi semaya rutar nanang jawo. Actually, song tercapai orang jam berapa kompos kayu, imagine kayu, mungkin hai. Oke, ang wanso lah sudah imagine kayu, reality nu naik bagai sagan selama ini. Mungkin hai rom di tahun di negara top fashion loh, di bukan. Beri jelas short skirt atau tentang lo kamu. So reality lah ini bisa kayak sagan mau kayak kari doang ini kari kata. Mana neng environment nu kau nih kayak expression di kata neng. Aku nongke nono te kaisa kok ba sungsia na kaisa kau ni kuno upcoming project ro phai tongo je future ro chang expect kana ni kubang ma tongo ta to ani song ro kubang ma se studio flight je amma ta ma tongo jo to wansu to kaham na ngana project like hena arun bising yang special ke to wansu go demon ta thang ro gatlam sia obo ban tong kang amo phanya ide bisidin Kurika, itu kampai tongkat studio untuk thang yang kita panel juga liwe, sama pikirnya sih riliskan sih pada tahun. Enggak orang kisah mana kaham kai tamnya bisa kah kotor kai saya mantap mungkin hai kanang sabit pikirnya kayak mana. Oke orang bukan mana kemana target tongan mana imang tong. Oke, actually kita kemudian harus phải đồng khác, nó cái sao là con phải đồng khác, con sẽ con khác thì mà. Gang baru saya đồng khác. Nung ini project ketal, upcoming project ni berapa saya kemana? Tak sampai kat dalam saya mana mau tuh lagi kena lama nih hadap nih. Lagi nih kesam apa? Mungkin akan kain kami, orang permission loh, mana kawan ni lebih dia mau, amun pura itu mana kiri mana hemat tentang music ni, lagi program music lagi kiri hemat tentang, kaisnya. Emang tu nung tripulan, apa nung tripulan ni mana ni para ke boron ni, emang? Ani para yang dollar ni konggan over ambassador subdivision. Ambassador itu nung. Mungkin ceng mana future ni tolong saya mana big hit phai tong ni ceng expect hai mana kok sule. Sure. Mungkin nung cini kisah viewers ni fans saya ke cini well wisher ni bagi kisah sana mu cenggo kuno mahasud sana mu cenggo ni fans ni bagi. The sure sana mu cenggo. Actually ang wanso go mesti ke wanso go. Ang fan kebang ni ada wanso ya. Ang program karena itu. Ang target kajian ang wanso nanti ang korban fan. Mana only mana kudu komrom kata komrom ang wanso kudu korban ang fan. Ang fan ang tetapi zaman anda fan to mahal ono sungai baru fan to hati ada tak? Oke, so ang mesti wanso go ang fan mo dia huna ang. Jadi mungkin selai komotinya sebelum bukan sultinai dia bukan kusukai tu ni. Tabuk thangnan isekang neng e time talk show ni bagai sengno kuno message dari namutung te borok TV ni sini tim ni bagai kuno message dari namutung Rina mutung honor ni sang beda na kaha naro mungkin kayak video ro share kayo ke borok go na thobo na imano view ro kemano source kanga kelainya so no samuna onek satu go minal te bo pustango ate hai samuna te pustang tiket langkang di ate hai nongna ang message maru ka hambai belake hambai ingke cengbono na wish kayo je future ate kan nang hit doi tong
माने तेबो हिट फाइट तै सोंनायनै जे सों डाक्टर फेस टू फेस इंटरव्यू नों बाय मालायनि बागै माने ट्राइ खालायन सों हामबाय बेलेके हामबाय थैंक यू सो अपन खाचिनि इंटरव्यू चिनि मेडिसिन डेवलपमेंट लगे चिनि सिंगिंग स्टार যদি নো ভিডিও নাই তো हमके चाजा खामके प्लीज थम्स अप द वीडियो ना चिनि सब्सक्राइब करियो चैनल नो again please next time जब हम वीडियो को अपलोड करने अवल बगे नोटिफिकेशन बेल नो प्लीज लिंक अपना बटन को क्लिक करी see you next time thank you चिन चिनि इंटरव्यू कंक्लूड करने से ना कैसे लास्ट क्वेश्चन से ना obviously sure नि लाइफ कोनो स्पेशल तो मास इन रिलेशन और सिंगल